Ko te ringa toi tā moko nei ko Mokonuiarangi Smith e mahitahi ana kia Specsavers ki te waihanga i ētahi mōhiti motuhake. He kaupapa ka āwhina ki te kohi pūtea mā te Fred Hollows Foundation. He mahi nui ana i ngā whenua e rua te kaumārima i te ao ki te awhi te hunga matakene e noho pūhore ana. Kei maku kagli te roana atu. Me he karu hau mā te hunga matakene. Rua taupea e raweki ana ki nei mōhiti, me te āta whakariterite i tētahi taonga kia pai ki te tirohanga Māori, ki te tirohanga o ngā whanaunga o te Mokonuiarangi, o tirākia ki te tātou, ia tātou ki roto i nei mōhiti. Nā te ringa tā moko nei nā Mokonuiarangi Smith, ngā whakaniko anga mōhiti nei i hoahoa. Ahua pēnei ki te hanga, ki te tārai whewha, me ki. Ko tērā tōku mahi i mua i te timatanga ki te tāmoko. Nō reira kua rata ahau ki te tārai, ki te hanga, ana, te whakamāori i tēnei ao, me ki. Ko te utu mō te anga mōhiti ko tahi ka eke ki te kotahi rau e ono te kaumā i Watāra. Nā, ko tā Specsavers mā te utu mō tētahi ka rua kē ngā anga. He tia ki ngā karu, ne? Mēnā he tangata mau mōhiti koe, ana he pai te utu. Mēnā he tangata hiika koe, ana ka ārai o karu, ka tia ki o karu. Mō mātou nei e mahi moko nei, ngā ringa rehe, he āhutanga nui tēnei te tia ki ngā karu, ne? O te pūtea, ka puta mai e nei taonga, ka whakahoki atu ki ngā hāpori, kia hāpai ake i te whakaora i ngā karu, te oranga o ngā karu ki roto i ngā hāpori. Hei te rua te kaumā whāo noema, tugana ai e Specsavers ngā anga mōhiti hau ki te marea. Michael Cagley, te ao marama.